Барыңызга селем достар, сиздер менен Рисия достар мен до этого түсірілген видеода айткан болатынмын. Ким топ коммент жаза, сол мен келесі видеома түседі деп. Мені топ комменттер сиздер пауза коюп дурустап окуй аласыздар. Ал мен видеонун темасына көшөмүн. Достар, видеонун превью мен және атымен көрүп тургандарыңыздай, достар, мен бүгүн Notaplay-дын вызовун кабылдайтын боламын. Достар, мен билем, Notaplay ол вызовду 5 ай бурун жасаганын, но вызов ол вызов болуп калады, достар. Сол үчүн мен оны бүгүн кабылдап жатырмын. Және де достар, подписка жасаганда колокольчик деген нерсени унутпаңыздар, достар. Және де ким менен реклама заказать эткиси келеді, мен описанияга өз ВК страничкамды лактырамын. Сол жерге кирип маған жазууга болот, достар. Және де Notaplay-дын результаты 1/26, ал менин результатымды паркурдун аягында көретін боласыздар, достар. Ал енді паркурга көшейік. Вот это поворот!